nuang. Jadi madapit ri isoro do hami arisan neoma. Isa ngajahami do itu orhami sian benda pecah belah. Maksud do tujuan nami di si asap toradok kaduan sega honon ni aka pahopu keturunanmu. Ate alai bekam rumah tangga muna rumah tangga nadengkan takut akan Tuhan. Kak doa bang mencalon kak. Ale, molong ngai lainnya non nikah doon. Adong donyan pengen do kakak doa bang. Gue udah nami mari disali kakak. Mari disali. Sedarion tiar 2 hari lima bahasa ni itu hardai dangan ani gogot taida ya engge matutu tujuan anon selas maruhatta teh sosoni manang popu kalau bereng niasan nalilengon burjudo amang dang naso burjuho berek kanami tarida do iso da papada tarida do amang haburjo mi di pasaha mah haburjo mi sosoni nang popu kubur jelas maruhak kuda mangda mulai jaloh tohonan anak kening sang gereja marhite-hite kata ni Tuhani ima si pio pemuda las maroha tujulanon da songon hatani pa sama dokonokku saat ni solo mena saat tubutian banunga saat behamu ojak sadarion marumah tangga sesa magabi jala horas-horas Tumba, tumba, toba, tira, mandi, tumba,
Ima siya nama muka satu nama ujungi dia palatikon denggas saluhukna dia kaulota tarlobima dia muamang boru nami napasat aret tamu tu rajani hula-hulamu marga turni nunggu ber kami ngalas rohanami kami akka hula-hulamu alani nunggu sikop saluhukna dia ka ulota dia para saderiot jadi naroh abang boru naik patak kokon nami ma ima bere nami do boru nami tu si bagading tua las maro hatta teh jadi ope dihita tulang sebar mata idiero ulus iya jadi mulai tema jadi nunga mangarade teh nunga siap alai tar sokonom manot tabain parjolo liot matu hali baru pe bom matu tujagu. I gave you more than ever I can say. And then I felt something went wrong. Oh, how I needed you when you went away. You just can't be used to have or just dream. Oh,